Meu nome é Sandra Fadel, eu estou aqui com o Dr. Saad, que ele faz uma massagem na planta do pé e ele falou todos os pontos que eu tenho e agora ele vai explicar para vocês em árabe. Ok. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الريفلكسولوجي. في الحلقة دي احنا هنتكلم عن علم الريفلكسولوجي لأهل البرازيل كلهم. معايا مدام ساندرا هتعرفكم ايه هو علم الريفلكسولوجي باللغة البرازيلية، فانا هتكلم باللغة العربية ومدام ساندرا هترجم لكم. فبداية بنعرف ان علم الريفلكسولوجي هو علم فرعوني منذ قديم الأزل. Essa é uma terapia já dos tempos dos faraós. علم الريفلكسولوجي يعتبر هو العلاج الشامل لجميع أمراض جسم الإنسان. Essa é uma terapia de todos os problemas do corpo todo. بيعالج جميع الأمراض سواء كان أمراض المخ. Ele faz tratamento do cérebro. كمان العلاج الخاص بالأعصاب. Dos nervos. والعلاج الخاص بجميع أجهزة جسم الإنسان سواء كان الجهاز الخاص بالقلب. Todos os partes do corpo como o coração. كمان الجهاز الكبد. O fígado. وبيحسن وظائف الكلى. Os rins. وبيحسن وظائف الجهاز الهضمي كله. De toda o intestinos, né? فلو في أي مشكلة كمان في المفاصل أو خشونة في العظام بيتم العلاج بتاعها. Também ele faz tratamento dos ossos e da coluna vertebral. يعتبر العلاج الريفلكسولوجي هو الطب الوقائي الأول في العالم كله. Agora é dos melhores tratamentos terapêuticos que tem no mundo. وأتمنى كل الناس تستفيد من هذا العلم الخطير. E espero que todo mundo aproveite esta oportunidade com o Dr. Saad aqui para saber mais sobre esse tipo de terapia. لأنه طبعا علاج طبيعي ما فيهوش أي مواد كيميائية وأي حاجة خطرة على الإنسان. Não tem nada de coisas químicas e lógico que é a melhor coisa hoje em dia para um ser humano. وفي النهاية أقدم تحياتي لأهل البرازيل كلهم ومدام ساندرا. Merci. Bom, falamos para todo mundo. O Dr. Saad dá um alô para todo mundo no Brasil e agradece vocês por sua atenção. Ok, bye bye. Bye. Bye bye. Thank you.